Здраво, добродојдовте во првото издание на кинотечниот подкаст Кино Муабети со Саша Станишич и Јане Алтипарматов. Денешни наши гости на големо задоволство се Јанко Балјач и Желимир Жилник, и двајцата легенди на балканската кинематографија, па и на светската. И би ве прашал за почеток како се осеќате у Скопје? Знам дека сте били и предходно, али како ви е денес, како ви е овојутро? Па јас се осеќам у Скопје као код куќе. Ја заправо немам осеќај ни да сам прешao границу, ни да сам дошao у neku stranu zemlju sad, kao možda to zvuči s obzirom na stvari da smo sada u nekim različitim zemljama, ali vi ne možete ljudima da ukinete njihovu prošlost i njihov osjećaj bliskosti i zajedništva i neke pripadnosti. Tako da moje doživljaj Skoplja je uvek kao da sam došao u neku drugu kuću, kao da sam došao u neki od gradova u Srbiji, eto tako. Uvek najbolji mogući. A dobro, što se mene tiče, znači, pošto sam stariji, onda sam možda više puta dolazio u Skoplje, još iz davnih godina, kad je moj prvi igrani film ovde imao jednu od prvih javnih bioskopskih distribucija, to je daleke 69. godine, i kažem, još i od onih dana sam video tu jednu vrstu, kako da kažem, topline i dobrodošlice, koje vaš grad i vaši građani su spremni uvek da nekako pokažu prema gostima. A vidio sam i po reakcijama ne samo publike, nego i medije još u ono vreme, neku otvorenost i za inovacije, pa čak i za neke provokativne stvari, kakve sam ja tada u Skoplje doneo, a posle toga je bilo 4, 5, 6, možda i više situacija gde smo uvek imali još i jednu dodatnu, da kažem, sličnost između mesta i države gde mi živimo i vaše države. Dakle, obe države imaju svojih dubokih problema sa kojima su se srele, razume se, iz različitih razloga u ovoj tranziciji i ovom raspadu Jugoslavije. Tako da, razume se, kad razgovaram sa kolegama i ja pričam muke i greške koje su počinjene u Srbiji i ta situacija u kojoj se mi nalazimo, i kad slušam opet vašu situaciju koja je takođe pod pritiskom, drugčijim pritiskom iz inostranstva, i to kao da morate da promenite ime države s jedne strane, i s druge strane da morate da se na neki način lišite i nekih svetlih tradicija antifašizma ovde, to sam čuo recimo u Strubici, onda nekako se osjećam da smo ljudi iz tih država koje su još uvek u borbi za neko svoje mirno formiranje i potpuno se razumemo, nemamo nikakvih, da kažem, nekih kontraverziji, da nam je nešto nejasno, razumemo te mehanizme tih tragedija koje su se dešavale poslednjih 20 i 30 godina, jer ja mislim to što se nama desilo da je to jedna tragična situacija kada zapravo mi nismo dobili naše nove identitete, jer je čista laž da u socijalističkoj Jugoslaviji nacionalni identiteti i kultura nisu poštovani. Apsolutno su poštovani i kultura i jezik i prošlost, mnogo više činjenice nego što se danas poštuje, i čak je i mnogo manje bilo falsifikovanja. U tom smislu, kažem, osjećam se među prijateljima. Sada bih hteo da vas pitam nešto konkretno sa povodom zbog koga ste ovde. Znači, osim tog filma Rani radovi koji je bio prikazan juče u kinoteci, danas će biti prikazan i film Žurnal Želimir Žilnika u režiji Janka Baljaka. Hteo bih da pitam kako je došlo do te saradnje. Mislim, ja znam da se vi dobro poznajete jer ste dokumentaristi i to vam je slično. Da li je bilo neki konkretni slučaj ili neki konkretni povod kako je došlo do tog ideje, ili je nešto došlo sasvim spontano? Ideja je Baljkova, tako da on treba. Da, to je pitanje za njega.
Pa, generalno on i ja se zaista znamo dugi niz godina, ali nekako, sticajem okolnosti imali smo priliku da pre 10 godina posetimo Tajvan u organizaciji jedne nevladine organizacije sa Tajvana i da tamo prikažemo selekciju srpskih dokumentarnih filmova, mnogo njegovih filmova, neke moje filmove i da gostujemo na 5 univerziteta u Tajvanu i mi smo 2 nedelje tamo proveli i zaista smo intenzivno tokom te 2 nedelje razgovarali o najrazličitijim stvarima, kako smo se ukrcali u avion do dolaska u Beograd, mi smo imali taj neki dijalog o svemu i svačemu. Imali smo mnogo vremena da se ispričamo na najrazličitije teme. Mislim, mi taj dijalog nastavljamo kad god se sretnemo, tako da to je jedan neprekinuti dijalog, ali ja sam jednostavno posle tog puta imao potrebu da to zabeležim, jer mislim da je stvar koja se ne tiče samo 2 autora i njihovih viđenja sveta, kinematografije, politike, kulture, već da je to nešto što bi valjalo i što bi bilo značajno da se podeli sa ostatkom sveta. Tako da je ta ideja nastala u tom trenutku, tragao sam za formom kako da se taj film upakuje, s obzirom na njegov opus koji je ogroman i jednostavno je nemoguće napraviti film o svim Žilnikovim filmovima. I onda sam shvatio da je dobro da napravim prvo sebi u glavi, onda i u samom filmu neku svoju selekciju nekih svojih ili omiljenih ili po mom shvatanju značajnih filmova koji su nešto pomerali. Izabrao sam za početak tih nekih 12 filmova, mislim da je na kraju ispalo nešto više. I to je negde bila forma onoga što znamo kao jedan veoma uspešan dijalog 2 autora, jeste vrlo pretenciozno, ali to je nešto što su radili Truffaut i Hitchcock u svojoj knjizi Truffaut Hitchcock, to je taj dijalog ljudi koji govore čak i o nekim vrlo praktičnim stvarima, kako neke stvari u dokumentarnom filmu nastaju. I to je bio kao neki role model, čini mi se da je to bio dobar model i tako je krenulo. Ideja je bila da to, osim toga, bude i nekakav road movie kroz to Žilnikovo stvaralaštvo, tako da smo probali da pokrijemo što veći broj mesta, da se susretnemo sa što više ljudi koji su zajedno sa njim oblikovali tu karijeru. I eto, to je to. To je jedno jako dugačko putovanje, ono je trajalo 3 godine, među vremenu nam se desila ova svetska pandemija koja je čitavu stvar malo produžila, ali u suštini jedna lepa avantura u kojoj sam i ja uživao, preispitujući i sopstvene stavove i svoj opus i sve ono što sam uradio. Znači, neka vrsta, eto, kao nečega što je, to je jedan, posle dužeg vremena, pošto sam ja manje više poslednjih 20 ili 30 godina uglavnom radio neke jako bolne teme iz srpskog društva, užasne tragedije sa puno mrtvih, stradalih, sa gomilom sahrana i sličnih stvari. Ovaj film je bio pravo uživanje. Hoću da kažem da sam se nekako i sam relaksirao radeći na filmu Žurnal o Želimira Žilniku. Eto, to je cela ova priča o tome. Mi već 2 godine manje više, pošto film imao zaista dobru recepciju od Sarajevskog festivala pa na niz narednih drugih festivala. Neki put je Želimir zajedno sa mnom i razgovara s publikom, neki put je sam, neki put sam ja sam, ali kažem vam, taj dijalog se nije prekinuo i eto, kao sad čak i umeđu vremenu se izdešavale neke nove stvari, da postoji mogućnost da se film premontira, verovatno bi bio i taj neki dodatak, ali u nekom trenutku uvijek morate, kada radite dokumentarni film, da stavite tačku i taj film praktično predstavlja i ono što smo i Želimir i ja mislili i osjećali i 2021. godine. Sad, šta će se dalje u našim životima dešavati, verovatno
niko ni od nas samih ne zna. Dobro, hvala. Sada bih htio da vas pitam u vezi dokumentarnog filma. Vi ste dvoje možda najpoznatiji dokumentaristi u Srbiji. Ja znam da su uvek dokumentaristi posebna sorta, u smislu skoro uvek su idealisti, jer je samo snimanje dokumentarnog filma uvek i jedna avantura, koji čovjek mora da bude spreman ne samo produkcijski, nego i lično šta hoće da uradi sa tim filmom. Šta je za vas dokumentarni film? U smislu, vi ste dokumentaristi ne po izboru, znači nije slučajno jer samo zbog budžeta pa može da uradite. Šta je taj vaš poriv i šta mislite da je prednost dokumentarnog filma i tom pristupu filmu ako se usporedi sa fikcijom i sa igranim filmom? To je pitanje za oba. Pa vidite, prvo u dokumentarnom filmu vi možete brže i aktuelnije da reagujete na neku situaciju, neki događaj ili neki sudbinu koju sretnete u nekom svom istraživanju ili čak slučajno. I u tom smislu je dokumentarni film na neki način jednostavnije i brže napraviti. I s druge strane, znate šta je još jedna važna stvar, a to je da onda dokumentarnim filmom vi možete s jedne strane da učesnicima u tom filmu pružite neku platformu sa koje će oni prosto imati komunikaciju sa javnosti, jer obično kad radite dokumentarni film, pogotovo recimo u ovom slučaju, ja uvek pred kamere stavljam ljude, one koji takođe imaju motivaciju, gotovo isto onoliko jaku kao i ja, da budu na ekranu i da su ujedno i svesni da oni faktički ne komuniciraju samo sa mnom i sa kamerom, nego u budućnosti, sve dok taj dokumentarni film bude postao, to će biti i neka njihova komunikacija sa publikom. I ja im uvijek kažem, to ide i po inostranstvu i tako dalje, tako da vi budite svesni da ne radimo ništa privatno, ali kad imate ljude koji zapravo i imaju želju, imaju i neku vrstu čak potrebe, tako, da nešto što je prećutano ili što je skriveno kažu, onda vi imate i motivisane učesnike i glumce. I sad razume se, pošto su budžeti za dokumentarne filmove ekipa i mnogo manje, vi možete to u današnje vreme i čak privatno sa ekipom da na neki način finansijski pomognete. Kamerman ima kameru, majstor tona ima, razume se, sve aparate za snimanje tona, tu je neki prijatelj sa malo elektrike i onda mi završimo taj film recimo 3 puta brže nego dugometražni ili 4 puta brže. Dakle, to su stvari, a druge strane za mene lično je film još od mladosti postao zapravo neka vrsta supstitucije nekog mog osobnog dnevnika. Kao klinac, ja se razumijem, se pokušavao, kao verovatno i svi mladi ljudi, da pišu neki dnevnik o događajima i onda bi se činilo već posle godinu, dve, da je to prepuno, ajde da kažemo, ili nekog ponavljanja ili nekih banalnih životnih situacija. I kad sam se učlanio već u kinoklub sa 17-18 godina, ja sam onda rešio u stvari da prestanem da pišem dnevnik, a da pokušam u tim mojim filmovima, razume se pre svega dokumentarnim, da ostavim neke podatke, neki svoj odnos prema onome što me zanimalo u tim raznim situacijama. Znate šta, mi smo u stvari posljednjih 50 godina, koliko ja radim dokumentarne filmove, mi smo prolazili zaista kroz raznorazne tenzične situacije. Nekad je to bila tenzija i u pogledu, mislim, traženja formi i u pogledu slobode stvaralaštva. Drugi put je to bila tenzija, ne znam ja, u nekom socijalnom životu Jugoslavije, kad su došle te prve ekonomske krize, pa je krenuo talas gastarbajtera. Nekad je to bila neka tenzija koja se javila u tim međurepubličkim odnosima. Tako da ja nisam, recimo, neke dokumentarne filmove koje sam napravio, oni su zapravo jedina
jedina autentična registracija tih stvari gde sam ja bio svedok. Naprimjer, šta ja znam sad da vam kažem, vi svi znate da je recimo ta neki slom političkog bivšeg sistema socijalističkog i pretvaranje kao u neku nacionalističku retoriku došlo sa nekom antibirokratskom revolucijom koju je proizveo Slobodan Milošević. I to su bili zapravo prvi mitingaši koji su, kao i sad ovi njegovi koji dolaze sa Kosova, pa su došli u autobusima i došli su sa nekim malim dnevnicama, tako je on u Vojvodinu prvi put doveo par hiljada ljudi da sklone vojvođansko rukovodstvo. I sad, svi mi koji smo tamo živjeli, mi smo vidjeli da se dešava jedan praktično, kako da kažem, skriveni državni udar. Ali propaganda je govorila drugčije, propaganda je govorila ne, ovo i ono. Sad, ja sam našao neku malu ekipu, i pratio te događaje i snimio jedan film od 90 minuta koji je prosto dokument na tu temu, a imam 10-15 filmova na razne druge teme. Dakle, eto, to je neka vrsta, ajde da kažemo, mojih motivacija i moje tako dugogodišnje fascinacije dokumentarnim filmom. Znači, vi tu upoznate situaciju iznutra, sklopite neka prijateljstva, onda uspete javno i da kažete nešto što je prećutano i što je nema u tim medijima. I znate, i Janko i ja smo u jednom trenutku radili za jedan slobodni medij u Beogradu koji se zvao B92, oni su bili radio, a mi smo onda zapravo im dodali i tu video delatnost i televizijsku delatnost i neki od tih naših filmova su ključni dokumenti, mislim, tog recimo razdoblja, mislim, te krize koju je prethodni predsjednik Milošević izazvao i onda ujedno dokumentacija o uopšte slomu tog sistema. Tako da, mislim, znate šta, to recimo svugde ima i, kako da vam kažem, neki filmski odjek. I kad ste vi, recimo, ja sam na jednoj retrospektivi u Londonu, za jedno 20-30 filmova, su prvo prikazali moje stare dokumentarce i sad, a to je baš bilo nekako u vreme te krize sa ratovima i sad bi neki kritičar ili profesor kaže, a lako je vama sad da kritikujete socijalizam od pre 30 godina, ili imate vi nešto da ste sad rekli, vi ćutite o ovim stvarima. A ja kažem, dajte mi samo 10 minuta pa ću vam odgovoriti. A on kaže, evo vi imate 10 minuta. Ja sad otočim do projekcijne sale i odnesem hard disk sa mojim filmom koji se zvao Do jaja. To je onaj protest protiv Miloševića i šta znam. Kad su na ulicama bili 100-200 ljudi i kad su bacali trula jaja na televiziju, na predsjedništvo Srbije i tako da, ja pokažem, kažem, gospodine, vi ste ovdje vidjeli 200.000 Beograđana pre 3 nedelje. Pokažite mi londonski snimak samo 500 ljudi da su bacali i da su bili toliko kritični prema vašoj Buckinghamskoj palati i parlamentu. A ono, ako se skloni, razumete, tako to ću da vam kažem, mislim, taj rad je danas i neka vrsta argumentacije, mislim, u komunikaciji sa kolegama, razumete. Pa ja sam iskreno volao dokumentarni film i tokom studija. Uradio sam nekoliko zanimljivih. Meni je Srđan Karanović Điđa predavao dokumentarni film, koji je bio dosta dobar profesor i to vreme je bio urednik dokumentarnog programa jednog nezavisnog na televiziji, što je danas nezamislivo. Produkcija nekih filmova koji su davali šansu mladim ljudima i studentima. Zvao se Ciklus neobavezno. I tu smo mi mogli da isprobamo najrazličitije žanre, imali smo veliku slobodu još kao studenti da se oprobamo u dokumentarcu. Ja sam se tad, moram da kažem, prilično zarazio dokumentarnim filmom, mada sam uradio i 3-4 igrana filma, krajnjoj liniji sa igranim sadržajem sam i diplomirao i debitovao kao
znači uradio sam 3-4 velika dokumentarna igrane stvari. Međutim, kad sam završio fakultet, zapravo gomila mojih kolega, to su 90. godine, ja sam 1990. diplomirao, krenuo je da napušta zemlju, oni su svi maltene sa fakulteta odlazili ili u Južnu Afriku, ili u Kanadu, ili u Ameriku, u LA, i tamo su pokušavali da pronađu svoju sreću. Ja sam shvatio da je stvarnost oko mene postala jako zanimljiva. Živio sam u to vreme u centru grada i bilo je dovoljno da izbacim kameru kroz prozor i da već gotovo da za sat ili dva imam dokumentarni film. Na 3 ćoška oko mene su se dešavala ubistva. Bukvalno u tom užem krugu dvojke, koji danas se pežorativno tako naziva, a zapravo jeste neki centar grada, pisala se neka ta istorija nasilja tih 90. godina i ja sam shvatio da sam ja mnogo potrebniji i da je meni mnogo zanimljivije da budem u tom trenutku i da kamerom i da sa svojim aktivnostima beležim ono što se oko mene dešava, tako da mene zaista negde zadesila ta kletva da Bog da živeo u zanimljiva vremena. Jer ta zanimljiva vremena jesu zanimljiva za nas autore, ali su privatno pakao i za nas lično, i za ljude, i za naše porodice, i za naše prijatelje. I eto, zapravo ta zanimljivost i ta intenzivnost dešavanja koja se nije prekinula, mi sad pričamo o tome, a mi živimo u svemu tome već 30 godina je nešto na ulici se valja, jeli, na ovaj ili onaj način, bar u Srbiji, nije se prekinula do dana današnjeg. Tako da je ta moja odluka, a opet zaista zahvaljujući toj podršci potpuno onako slučajno formirane grupe entuzijasta koje su se okupile oko radija B92 i oko te produkcije. Ja sam krenuo tu da radim i da pravim tih nekoliko svojih, ajde kažemo, značajnih filmova 90. godina i to je, eto, ostao moj usud negde. Nakon toga sam vrlo brzo postao i mladi asistent na fakultetu, nekako je to išlo sve u toj nekoj simbiozi teorije i prakse, postao sam predavač i taj dokumentarac me sve više uvlačio u svoje okrilje i do dana današnjeg sam zaista više okrenut dokumentarnom filmu nego igranom. Mada, kao što i sam Želimir zna, i poslednjih 10-20 godina i razvojem ovih novih tehnologija, ta granica se sve više briše, postoji niz strašno zanimljivih hibridnih stvari gde se meša fikcija i dokument i zapravo mi sada zaista živimo u jednom svetu gde su sva čuda moguće, gde u nekim filmovima jako teško odrediti gde se završava dokumentarac, a počinje igrani film ili obrnuto. Tako da i on, a i ja, kada nam se ukaže neka prilika, volimo da koketiramo i jednostavno da eksperimentišemo sa svim tim stvarima koje nam i tehnologija, a i, hoću da kažem, neka gledalačka znatiželja. Dokumentarci su postali popularni, u čitavom svetu se desila revolucija. Recimo, u skandinavskim zemljama su dokumentarni filmovi u bioskopima popularniji od američkih blockbustera. To je već fenomen poslednjih 10-15 godina, da domaći finski dokumentarac je gledaniji od Marvelovih bajki koje se skupi, koje se rade. Tako da, to prepoznaju i studenti, ovo što je Želimir rekao, što je jako važno, mnogo brže neku svoju ideju uspeju da je realizuju, sa par ljudi, sa par saradnika, to bude intimno, to bude dobro, to jako brzo se proširi i po festivalima i sada po mrežama. I jednostavno za njih se i kao autore mnogo pre čuje nego da sada čekaju svoju šansu da naprave veliki igrani film koji se pakuje 5, 6, 7 godina,
fondovi, koprodukcije, to postoje jedan lavirint birokratski u kome se Žilnik i ja sve teže snalazimo, a mladi ljudi su jednostavno u ovom globalističkom svetu primorani da se uključe u te pitchinge i da na taj način apliciraju za filmove, a meni se nekako kako godine odmiču sve više sviđa Žilnikov pristup da nikada ne čeka, da uvijek ide možda i pre vremena u produkciju i pre nego što skupi taj minimum sredstava, da je uvijek na mestu događaja, da mu je čak i tema nekada pre nego što to postane globalna svetska tema. To je jako važno. Znači, on je čovjek koji je prvi pričao o LGBT populaciji, napravio film o tome, pre nego što se o tome uopšte ovde krenule ozbiljne diskusije. Znači, to je taj sluh. Pokrenuo je niz filmova koji se tiču izbeglica pre nego što je velika izbeglička kriza stigla u Evropu. Tako da to je to, mi smo tu, živimo, osluškujemo i pokušamo da neki taj svoj intimni svet radeći filmove transformujemo u nešto što će ostatku naše zajednice biti privlačno i zanimljivo. I to je, mislim, ta misija dokumentarnog filma koja je takva od početka, od, ne znam, Nanuka sa severa, vi ćete vidjeti da je ta misija manje više ostala ista. I da je jezik filma, bez obzira koliko mi sad pričamo o čudima tehnologije, nije se preterano izmenio. Ako gledate Nanuka sa severa, sve što je u tom filmu Flaherty imao od sredstava, ništa se specijalno nije promenilo tokom 100 i više godina kroz istoriju filma. Ja bih htio samo da se nadovežem na vaš zaključak, jer je pred 10-ak dana ovdje u Skoplju imala jedna zanimljiva revija rumunskog filma, imala je 5 novih rumunskih filmova i u razgovoru sa scenaristima jednih od filmova baš smo došli do tog zaključka da to je kletva ako živiš u interesnim vremenima, u interesnoj zemlji, ali za neko ko hoće da priča priče, i reditelji nisu samo pisci i sve, to je na neki način ironično neki blagoslov u smislu da možeš da nađeš na svakom ćošku priču. Mislim da je to isto jedna od stvari koje i ja studentima pričam kao kad nemaju neku inspiraciju, samo idi popričaj sa prvim čovjekom koji nađeš, sigurno ima neku priču kod nas. Mislim, to je i zaključak. Ja ne mislim da ima... Да, ја, господине Жилник, би ве запрашал како започнавте да се занимавате со филм. Ја, ако не се лажам, вие сте дипломирале право, а у еден текст сретнав податок дека сте биле асистент на Макавеев у некои сами почетоци у 60-тите години. А малку повише за тој период, да ни опишете. Pa znate šta, pre svega i naš sistem školovanja i obrazovanja je doživeo velike promjene. Naprimer, kad sam ja bio mlad, zapravo gimnazista, to je krajem 50. godina, tada faktički umetnički fakulteti, pogotovo režija filma i pozorišta, reditelji filma i pozorišta, oni su morali da završe neki, kako se ono vreme govorilo, ozbiljan fakultet, pa da idu na akademiju. Tako da su svi naši veliki reditelji, recimo Makavejev je psiholog, Žika Pavlović je primenjeni umetnik, Saša Petrović je istoričar umetnosti, Marko Babac je lekar. Oni veliki stari reditelji, oni su imali, ne znam ja, Žorž Skrigin je bio šef baleta, razumijete. Znači, tako je bilo. E sad, ja sam imao ujaka, jednog poznatog pozorišnog reditelja, zvao se Milenko Šovaković, koji je bio i osnivač Stevinog pozorija, i on je završio pravni fakultet. Tako da kad sam ja rekao, Milenko, gde da se upišem na akademiju, kaže, moraš nešto završiti. Tako je bilo situacija. Tako sam ja razgovarao isto pre godinu dana sa jednom poznanicom koja je Žilnikovo godište iz Sarajeva, koja je, pošto potom kad je bila mlada, htjela da upiše pozorišnu režiju i onda mi je rekla kako je došla sa tom idejom kući kod svog oca i kako je on rekao, dobro, to ti je za popodne, ali šta ćeš stvarno da studiraš? Znači, to se smatralo da je to kao za popodne.
Obaveza. I sad, razume se, ja sam studirao i završio pravni fakultet i mogu da kažem da mi je to možda život spasilo. Ja sam bio jedno 5-6 situacija kad sam zaista bio progonjen. Mislim, od cenzure ili čak i sa nekim političkim razlozima. Nisu mu bili potrebni advokati. I u zemlji i u inostranstvu. Na primjer, kad smo napravili rane radove, znači, od 69. u proleće su krenuli u distribuciju i to je bilo dosta interesantno i to je bilo kontraverzno, ali, znate šta, recimo, naši su svi filmovi išli na cenzuru, ali cenzura je bila od ozbiljnih ljudi, tu je recimo sedeo i, šta ja znam, neko od filmskih radnika, filmskih kritičara, predsjednik cenzure u Srbiji je bio jedan Antonij Isaković, koji je s jedne strane bio poznati partizan, a s druge strane je ozbiljan književnik. Ovisno je Saša Petrović radio prve filmove po njegovim scenarijima, razumiješ? I sad, recimo, oni gledaju rane radove koji su bili u to vreme tako prilično eksplozivno provokativni. I sad svi počnu da traže sečenje nečega, a taj Isaković, on ustane i kaže, slušaj, Žiglik, ti si napisao rani radovi komedije i ideologije. Šta ti misliš? Da li ima u ideologiji komedije ili u komediji ideologije? Ja kažem, pa ne znam. Kažem, slušaj, u ideologiji nema nikakve komedije, skidaj ideologiju. Tako da njegova intervencija u celom tom filmu je samo 3 sekunde skidanja jedne reči. Uče kažem, to je bilo i nešto liberalno. Ali onda posle toga je došao sudski proces. Kad je javni tužilac napisao optužbu, mene zovu Avala film, koji su inače bili euforično srećni kako dobro film prolazi. Poslednja 2 meseca, kažu naopako, kaže, evo, sad je došao, moramo da, pazite, meni direktor koji je pomogao taj film, inicirao taj film, meni kaže, slušaj, ja sam napisao tvoju i moju izjavu, ti samo potpiši. Ja uzimam i čitam, on kaže, Redice, Žilnik i Đurić, direktor, izjavljuju javnosti i medijima da film Rani radovi još nisu završeni u montaži, a da kopije koje idu po Jugoslaviji, da su one ukradene, nezavršene kopije. Sad njemu kažem, Gile, čekaj, jesi pio nešto, o čemu se radi? Mislim, evo mene i tebe na slikama u Ljubljani, u Beogradu na premijeri, on me stalno grli. On kaže, slušaj, ne pričaj ništa, kaže, sinoć je taj film pogledan gore, a to je Titova slika. A ja sad kažem, pa ne verujem da je pogledano. I šta? Kaže, bio jako ljud, prekinuo je projekciju posle 15 minuta. Koliko star čovjek kad je video, mislim, gola mlada tela, i mi kad budemo stari, bit ćemo biti ljubomorni. Kaže, si ti lud, idemo svi u zatvor. I stvarno, on pozove čoveka iz Avale filma koji je, inače u tom poslaničkom klubu u Beogradu, radio projekcije filmova. I dolazi jedan čiča, onako, malo, da kažem, skeptičan, kaže, a nemojte se vi sad brinuti, kaže, Tito ne voli te domaće, pogotovo te umetničke filmove, on voli partizanske filmove. I westerne. Voli westerne i voli ove sa marijači muzikom. Tako da mi je rekao, pusti neki marijači, ovo je dosadno. A Đurić, direktor, kaže, pa je nešto rekao protiv našeg grada. Pa kaže, nije na vas referisu, nego samo ovako pokazano na platno i kaže, šta hoćeju ovi bezvesnici, luđaci, šta hoćeju ovi luđaci. I sad Gile kaže, sradat ćemo, otićemo zato. Ja kažem, ne možeš to da prihvatiš, ja to neću da ja pocepam to pismo. I on se javi javnom tužiocu, i kaže, reditelj se pobunio protiv našeg povlačenja sa filma, dođite da ga uhapsite. Sad dolazi policajci, razumete. Ja kažem, srećom se završio pravni fakultet, ja pogledam optužbu i kažem, nema tu uopšte nikakva odgovornost reditelja, nego je odgovornost producenta, što si ti taj film finansirao, tebe treba da uhapsi. I tako da. Znači, i posle smo imali sudski proces, posle 2-3 dana, interesantno da je sudija zapravo odbio da zabrani film. Ali imao sam kasnije u životu i kad sam radio i po Nemačkoj, 1, 2, 3 takva slučaja, u tom smislu... Pomogu ti je pravo. U tom smislu ne žalim se na pravni fakultet. A ispričaj, to je taj početak i to je prvo saradnje s Makavejevom, mislim da je to ljudima isto zanimljivo. Sad, Makavejev je zapravo
došao u neki krug mojih poznanika, kada sam odmah posle gimnazije u Novom Sadu, u celoj Jugoslaviji su bili ti omladinski kulturni centri. To se zvao, ili studentski kulturni centar u Novom Sadu se zvala Tribina mladih, to je bila jedna vrlo otvorena institucija i za filmove, i za likovnu umetnost, za pozorište, za književnost, i to je bila zapravo, to je bio taj period početkom 60. godina koji je bio jedan liberalan period, jako liberalan period, jer prosto, znate šta, mi smo se odvojili od Sovjetskog saveza i tog kao socijalističkog realizma, i onda su u prvi plan došli ovi stariji intelektualci koji su faktički, kako da vam kažem, bili, razume se, u komunističkoj partiji, ali često u komunističkoj partiji Francuske i Španije, to je bilo iz varskih boraca i tako dalje. Znači, ne znam ja, ljudi kao što su Miroslav Krleža ili Oskar Davičo ili Dušan Matić, oni su bili ti glavni likovi, i tada je ta mlada generacija od nas 10 godina mlađe, kao što je Makavejev, ona je počela da bude prisutna u kulturi, tako da sam ja preko kino klubova upoznao Makavejeva, i dakle, u jednom momentu on prosto mene pita, kao, slušaj, mi počinimo jedan filmski projekat, ti još nisi radio ništa u ovim profesionalnim ekipama na 35 mm, hoćeš da im budeš asistent. I ja sam bio u ljubavnom slučaju asistent, pošto je jedna vrlo važna škola, znate, da praviti igrane filmove u ono vreme, to je bio jedan gotovo komplikovan, ne samo zanatski, nego jedan industrijski proces. Male ekipe su bile od 40 ljudi, razumijete. Samo jednu kameru su obsluživala 4 čoveka. Te kamere, da bi snimale tonski, da se ne čuje zvrenje mehanizma, one su bile teške po 350 kila, razumijete. I ta traka je bila manje osetljiva nego ovo danas, tako da električna je bilo po 5, 6, 7. I onda, razumije se, da bi filmska ekipa dobro radila, morala da bude jako dobra koordinacija i hijerarhija, i praktično sam ja za ta 2 meseca asistenture prošao kroz jedno šegrtovanje koje mi je bilo jako važno, jer sam prosto, to nisu neki postupci koje je teško naučiti, razumete. Teško je naučiti da budeš zaista dobar snimatelj i da na dobar način napraviš svetlo, ali ovako da vidiš kako ti profesionalci rade, to si mogao da ukapiraš za čas. I onda vidite, mnogo je pomoglo, recimo kad je mene zvao taj Đurić i mene i još jednog debitanta, kao da ćemo debitanski film, ja pitam Makavejeva, kako si ti dobio pre 5 godina debitanski film? Ja rekao, evo, sad smo Bora Drašković i ja razgovarali sa Giretom Đurićem, on nam nudi filma. On kaže, samo vama dvojice, pa kaže, kad je bio ovaj prethodni Ratko Dražević, pre jedno 4-5 godina, kaže, on je došao u kinoklub i kaže, nas je bilo 14. I on rekao, ko od vas ima neku ideju za film? Ja hoću odmah to da finansiram. Trebaju nam filmovi mladih ljudi. Mislim, pazite, to je takva otvorena. I sad, neko je imao neko delo po nekoj književnosti, drugi je imao neku stvar koja je trebala komplikovana scenografija i tako dalje. A ja sam, kaže, pošto je bila zima, ja sam bio i bez para, ja sam mislio, daj da nađem nešto, da odem na teren, da dobijem dnevnice i hotel. I kaže, ja bi otišao, recimo tu, gde se vadi u Bor, u Borski rudnik. Kaže, ja bi otišao u Borski rudnik da napravim neku priču o borskim rudarima. I on mi kaže, možeš odmah sutra da ideš. Kaže, ili imaš scenar? Nemam scenar, ali hoću tamo da proučavam. I kaže, on me odmah pustio da idem i kaže, ja sam napravio prvi film Čovjek nije ptica. Znači, prosto takva je bila atmosfera, taj Makavejev, kao i recimo tadašnji ti reditelji, oni su bili ljudi i dosta temeljno obrazovani, veliki ljubitelji filma, tako da je bilo zadovoljstvo družiti se sa recimo Brankom Vučićićem, kritičarem, ne znam, Žikom Pavlovićem, koji je kao vizualni umetnik, ali bio isto fantastičan i poznavalac filma, mislim, i ljudima iz onog vremena. Eto, tako da nisam završio akademiju, ali sam imao ovu, da kažemo sad, neke privatne časove od velikih majstora. Соработувавте и со Карпо Година, уште еден
великан, да речам, на југословенскиот Нов Бран. Vidi, ja sam Karpak sreo kao amater. Znači, mi smo 60, možda prve, druge, treće, počeli da pravimo amaterske filmove. On je tada još uvijek bio delimično u Skoplju, ali već je sa majkom živeo u Ljubljani. I ja sam video među nama amaterima, njegova kamera je fascinantna. A nismo se znali. Mislim, ja sam 2-3 puta prišao, rekao, hoćeš da snimaš za mene, on me gleda, kaže, ja radim u Zagrebu, u Ljubljani. E sad, šta se desilo? Kad sam ja dobio igrani film u Avali, razume se, tada je Avala radila jako mnogo koprodukcija, tako da je sve tamo bilo zauzeto sa velikim nemačkim ekipama, sa američkim ekipama. Nismo mogli kupujemo Coca-Colu u kafiću, a film je tu sedeo Orson Welles, tu je sedeo Heidi, onaj Krieger, tu je sedela Silija Koščina, razumeš, njih su, a mi smo bili, i sad ja sam počeo tražiti glumce, dajem im koncept ranih radova, oni svi odbijaju i kažu, to je jedna priča koja je suviše, kako da kažem, kruta i suviše napunjena tim frazama ideološkim, nema tu neke emocije gdje možemo da govorimo. Onda ja zovem kamermane, te poznate koje sam znao, i tog Petkovića koji je radio s Makavejima, on kažu, ovo su ti neke frazetine, ne može od toga da bude film. Svi me odbiju. Ja sam već mislio da idem kod tog Đurića, da vratim tu njegovu odluku, rekao, ne mogu da radim film. Međutim, dok sam ja tamo došao, meni padne na pamet slučajno jedna ideja, rekao, slušaj, te direktoru, vi ste tu sad prezauzeti ovim koprodukcijama, ovim velikim stvarima, tako da su svi tu ljudi zauzeti, jer bi mogli možda da te novce, pazi, to nije on uzeo od fonda novce, ne, on je uzeo kredit, kao što je uzimao kredit, zato što je film bio komercijalan. Mene je čak i zvao u banku da vidim kako on potpisuje kredit na oko $150.000, kaže, to su male pare, kaže, ali ako ti film ne vrati, ja imam čovjeka koji će ti noge poloviti. I sad, on ima 150.000 baraka, recimo, ili dolara, što za njega nije neka velika stvar, jer on radi filmove sad od $3 miliona, $5 miliona. Ja kažem, pa slušaj, zašto ti ne bi prebacio ovo u Novi Sad, kod ove naše male firme, koja radi dokumentacije, ja tu imam organizatore i imam novosadske glumce, i ovaj čovjek odmah pristane. Kako on to prestane, ja nemam pojma. On kaže, daj mi telefon direktora te Neoplante, i oni se dogovore i mene zove Novosađanin posle 3 dana, kaže, ovde su stigle neke pare, neke velike pare u dinarima, kaže, nešto ti da radiš. E sad, kad se ja došao u Novi Sad, pošto oni ne daju nikakve pare, ja sam mogao da se pretvaram kao da nisam imao ovih problema u Avali. Rekao, znate šta sve to, uzet ćemo jednu slovenačkog snimatelja koji je fantastičan, nećemo tu sad, ja ga znam. Slovenačkog Makedonca. Da, i sad, ja zovem Karpa telefonom, pitam u kino klubu tamo, i njemu kažem, Karpo, znaš šta, mi smo sad ove godine zajedno dobili kao autori kratkometražnog filma nagrade na Beogradskom Martovskom festivalu. On je dobio glavnu nagradu za kratki igrani film, a ja sam dobio glavnu nagradu za kratki dokumentarni film, razumete? To je neki jedan se zvao Pioniri maleni, a drugi se zvao Nezaposleni ljudi. I rekao, slušaj, jer bi ti da snimaš igrani film, ja te zovem, ti si fantastičan snimac. On kaže, pa ja uopšte ne studiram kameru, ja studiram režiju. Pa rekao, ali dobro, vidio sam da si potpisan kao kameraman dolazi. I sad on dođe. On kaže, pa dobro, kaže, sad ću da vidim ako ima avion ili voz, doći ću. On dođe, pa mislim, praktično ne poznajem. Ali, mislim, ja sam vidio da je on, stvarno, genij, on je prosto genij. I sad onda i nađemo i tu glumačku postavku od uglavnom neprofesionalnih glumaca, ali razume se ljudi koji imaju talent, tako, svako i onaj ko krene na akademiju, on mora da prethodno ima neki talent, tako da napravimo jednu slobodnu jednu ekipu, tako da kažemo, koja nema nekih obaveza da ide na neke druge filmove i sa velikom lakoćom i sa velikim entuzijazmom smo snimili taj film, jer smo jednostavno u tom čekanju obišli teren i mislim, ja sam tu imao neku vrlo jednostavnu predodžbu stvari, ali dosta fokusirano. Ja sam rekao organizatoru, traži ambijente od prvobitne industrializacije
u vreme Austrijskog carstva, kad su prvi put počeli da prave one stare velike mašine za obradu zemlje i to, a koje su sada napuštene, i rekao, tu ćemo snimati u tim ambijentima, i stvarno me ovaj organizator, to nismo ni mi znali, koji je organizator bio neki dobar tip, stvarno nas je doveo u te divne ambijente. Mislim, ja nisam ti znali da postoji neka vila koja propada, da postoji neka fabrika koja je ovakva, da postoji... Znači, a to su inače neka mesta u Vojvodini koja su bila vrlo značajna za Habsburgsko carstvo. Recimo, taj jedan glavni objekat tamo gde se dešavaju one scene sa starim mašinama, to je bilo lovište ovog prestolonaslednika koji je ubijen u Sarajevu. Znači, on je svakog meseca dolazio tu i pravio ogromni lov za neku vlastelu Austro-Ugarsku, šta ja znam. Mislim, jedan, može se reći, slučajan, srećan sled događaja, da u stvari ta tema koja je tu figurirala u ranim radovima, a to je pitanje feudalizam, kapitalizam, socijalizam, mislim, u kom vremenu mi živimo, ona je dobro bila spojena sa tim ambijentima, mada, recimo, nismo uopšte imali scenografa, nema tu potpisan scenograf. Mislim, to je, znate šta, film je jednostavno kao jedan happening, gde nekad u tim happeningzima vi imate sreću da se desi neki događaj koji ima i svoju strukturu, i svoju energiju, i svoju pamet, i onda vam se film se posreća, na primjer, jedan tako mali happening se meni desio koji je obišao ceo svet. Ne znam da ste vidjeli onaj dokumentarno igran film ili happening koji se zove Tito po drugi put među Srbima. To je obišao ceo svet, to je prosto bilo nemoguće, vidite, to su članci na drugim stranicama New York Timesa, Herald Tribune, ne znam, Frankfurter Rundschau, šta znam. Mislim, ne znam kako da kažem, nekad nama pomogne sreća, a nekad nas udari nesreća po glavi. Pa ne napravimo dobar film. Запрашал нешто и за Marvel S. Како што спомнате, тоа е можеби првиот филм кој што обработува една LGBT тема. Во тој период можеби не се класифицираше како LGBT, вие го третиравте како луѓе од маргините. Малку повеќе за тој филм кој што во денешно време станува се поактуелен и поактуелен, а има плюс и димензија на емотивна, социјална, лична драма. Pa da, vidite, to je opet bio jedan jako dramatičan moment u životu Beograda i Srbije, je tako, kada su ovi ratovi započeli, znači to je ta 93. 4. jel, ratovi su započeli, ta užasna inflacija hara, jedna totalna sluđenost, i sad moja ideja bila da napravim jedan film o nekom ratniku koji je mladom, koji je bio angažovan ili možda je bio i pozvan u vojsku i sad se vraća nesrećan. I sad za tog glavnog junaka sam izabrao tog Rackovića, koji igra taj glavni muški lik, jer mi se dopao on u jednom filmu koji sam gledao, nisam ga poznao. I sad ja sa njim pokušavam da dogovorim saradnju i da pravim probe u Beogradu, tako da idem vozom, čini mi se, do Beograda, pa sedim sa njim 2-3 sata, jer on je malo je onako anarhičan tip, ujedno je i vizualni umetnik, ali vidim da je fantastičan, dobar. I sad, slučajno, nemajući apsolutno ideju o gej i lesbijan populaciji, hodajući prema željezničkoj stanici, mene zaustavi jedna žena, starija, vidim ovako malo obučena izazovno, i počne da me provocira. Hajde, žilnike, si mator, ti ne treba malo neki seks, gde je sad? Reku, malim pucim, žurim na voz. I sad on skine periku, i ja vidim da je to moj stari prijatelj Vjeran Miladinović, koji je bio jedan epizodni glumac u ovom filmu Lijepe žene prolaze kroz grad, 86. Znači 10-12 godina, odnosno 8 godina ranije. A mi smo bili dobri prijatelji, on je vrlo inteligentan,
I znao sam da je gej, ali nikad nije oblačio suknje. Ja se zaprepastim, rekao, šta ti fali? Pa ne, kaže, ja se osjećam kao transvestit i sad ima čitava jedna grupa transvestita u Beogradu, vidiš u ovoj konfuziji, mi smo jedini normalni danas u Beogradu. I kad me on to rekao, ja kažem, ti si rekao sad ključ, a rekao, gde vi operišete? Pa kaže, dođe ovde kod ekonomskog fakulteta, tu ima jedna mala baraka, to je naša kafana, ja dođem, njih 7-8 muškaraca, obučen kao žene, vrlo izazovno, privlačno, i sad tu dolaze i ovi jadni vojnici, milicioneri, i tu sad oni praktikuju, zaista, mogu da kažem, ljubavne susrete, da kažem seks u nekim kapijama, tu, razumete. Tako da vidim jednu situaciju kao neka vrsta spoja Njujorka i Amsterdama i nekog vojvođanskog sela. I sad ja zovem hitno snimatelja Mišu Miloševića s kojim sam sarađivao redovno, i ako Mišo se uzima i kameru, dolazi, sad je već 10 sati uveče, i sad se mislim, mi ćemo napravimo neku malu reportažu, mi izađemo na ulicu i oni počinju da nahvatavaju te svoje mušterije i sa njima da odlaze da vode ljubav i kroz jedno 5-6 minuta na jedan put neko zapuca, dakle, neko ko je video da mi to snimamo, ako zna možda to mušteriju, je hteo da ga odbrani i sad puca na nas pištoljeva i mi se razvilice uprošao, ja kažem, slušajte ljudi, ovo sad što sam video, to je fantastična jedna tema, ne možemo praviti dokumentar, ajde da radimo igrani film, ja ću spremiti da vas zovem u Novi Sad za jedno 10-15 dana i oni svi, ne svi, nego ti koji smo pozvali pristanu. Sad razume se, za tih 10-15 dana ja sam malo imao vremena da razmislim o strukturi tog filma, da ih probam i tako dalje. Mi smo ih doveli u Novi Sad, mi smo taj film snimili recimo možda za 10 dana u Novom Sadu i 2 dana u Beogradu, ali eto, on je bio, kako da kažem, jedan pravi fokus na te dramatične događaje, ali ne iz onog ugla koji su svi gledali te dramatične događaje, nego iz ovog ugla, recimo, te populacije, tako da isto, i ovo je prosto jedan svetski uspeh, razumete, stvarno je išao, mislim, od Vladivostoka pa do zapadne obale Amerike, imao je i veliku distribuciju, dobio je čak jedno 3-4 nagrade i jednu veliku nagradu na Berlinskom festivalu koji se zove Teddy Bear, koja se smatra kao neformalnom nagradom, ali tu nagradu dodeljuje najcenjeniji žiri u ono vreme. Znači, žiri od najeminentnijih 5 ljudi koji su na Berlinskom festivalu, to su obično neki glumac, neki reditelj, neki možda kompozitor, neki oni se skupe poslednjeg dana kao žiri i dadu tu nagradu. Tako da, mislim, eto, nekad se dešavaju ti neočekivani događaji. Razumije se, s druge strane, bilo je i velikih protesta protiv tih filmova, nisu mogli da budu prikazani opet ni u mnogim bioskopima. Znači, film je jednostavno jedna rizična kocka, nekad dobijete, nekad izgubite. Sada bih htio da, pitanje za kraju malo, možda opštije i za razmišljanje. Gde gledate budućnost filma? Malo smo napomenuli to u prethodnim odgovorima, jer u ovom digitalnom vremenu više film kako bioskopski film više nije na pijedestalu kao što je bilo ranije, sada je sadržine svakakvih. Gde gledate budućnost filma u današnjem vremenu? Ja dajem reč profesoru. Da. Pa ne, ja već ne budućnost, nego ja već poslednjih ne znam koliko godina, mislim, mene realno ovo što se smatra nekom mainstream bioskopom apsolutno ne zanima. Znači, to je nešto što se gleda, nevjerojatno je do sada što imamo više tih Cineplexa, sve manje sadržaja. Ja ne znam da li uđemo uopšte ili tokom godine u bioskop, jer jednostavno to smatram da smo ušli u jednu totalno potrošačku fazu gde se zaista ono što je bila industrija zabave življava na jedan najsuroviji način.
jednostavno me to ne zanima. I bez obzira što znam da to postoji kao neka paralelna stvarnost, na to ne gledam kao na filmsku umetnost. I mislim da je zaista ta neka snaga kreacije, pošto su sve priče ispričane, jeste u malim nezavisnim produkcijama. Mislim da je to i kod nas slučaj. Govorim i o zemljama u regionu i jako mi je drago kada vidim mali, nezavisni, jako dobro smišljen, jeftin film koji me dotakne, koji dolazi iz Makedonije, Slovenije, Srbije. Nešto toga pravi i moji studenti posljednjih godina. To su neke stvari koje me raduju. Još me više raduje to što je sada zapravo vi i ne možete da napravite film koji je čisto srpski, čisto makedonski, što smo mi, bez obzira što se ova zemlja raspala, ipak upućeni jedni na druge. Mi jesmo jedno veliko tržište, mi jesmo nama samima najzanimljiviji, jesmo upućeni na saradnju. I drago mi je kad se dese te neke koprodukcije gde se razmene direktor fotografije odande, reditelj odavde, glumačka ekipa. To je nešto što je sjajno i mislim da je to nešto što je budućnost ovog našeg regiona. Kuda ide film kao film, jasno nam je svima da se on sve više seli na mreže, da on se nekako otima iz bioskopskih dvorana. Tu naravno, kao i u svemu, ima cela ta tehnološka revolucija donela niz prednosti, o kojim neki od njih je Žilnik spomenuo. Ta dostupnost i demokratizacija celog procesa je donela određenu slobodu, ali jednostavno je zagušila taj prostor i sada svaki čovjek koji ima mobilni telefon u nekom trenutku pomisli da je filmski reditelj i da je to što je napravio i što je upakovao da to jeste umetničko delo. Tako da je sada možda mnogo teže odvojiti žito od kukolja, kako se kaže, nego što je to nekada bilo, baš zato što je to dostupno. Koliko god je ta demokratizacija i ta sloboda pozitivna, takođe smo zagušeni svime i svačim i teško se snalazimo. Ali je divna stvar i fantastična je zapravo mogućnost da nešto što si uradio možeš da podeliš sa čitavom planetom, a da to ne bude fizički ona velika debela limena kutija i kopija koja putuje i prolazi sve carine i granice. To je jedna fantastična stvar. Ja se nadam da ćemo umeti da odvojimo ono što je vredno, ono što predstavlja umetnost, od onoga što jeste industrija zabave i mislim da nekako moramo da i kao gledaoci, a i vi tu koji se bavite teorijom, koji se bavite kritikom i ljudi koji pišu o filmu, treba da pomognu ljudima da se snalaze u ovoj kakofoniji vizualnih slika koje nas onako samo bombarduju sa svih strana, da jednostavno naučimo da gledamo film i u njemu da uživamo kao nekada, u smislu umetničkog doživljaja, ne mislim u smislu konzumacije, jer postali jesmo jedno konzumersko društvo, ali mi moramo da zadržimo, bar se ja zalažem za to, taj umetnički dignitet u čitavoj toj priči, da jednostavno te stvari odvojimo. Eto. I hvala na razgovoru, mislim da sada mu privršavamo. Možeš да научиш. Ја ви благодарам за исцрпниве одговори, беше вистинско задоволство да се зборува со вас, да се конверзира на овие теми и се надевам дека ќе се видиме и нареден пат. Дека ќе видиме здрави, живи, фини, убави и успешни како што сме сега. Фала ви многу. И ви благодарам. Ова е првиот... Убави jesmo. Значи, ова беше првото издание на подкастот Кино. И драго нам е што смо били ваше прво издание вашeg подкаста и желимо вам среќу.
наредnim издањима. За следното издание ќе имаме и уште исто така атрактивни гости, тоа да го ставиме за понатаму. Да, Да. подариме. Се гледаме, се слушаме. Пријатно. Пријатно.